Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya ZMP. Oke guys, kali ini saya mau beli makanan kucing ya guys. Makanan kucing, terus rencana mau ini guys, ganti oli guys, ganti oli motor ya. Tempat langganan sih. Ya, di sini guys, bengkel Jaya Bersama guys. Om, ya om, ya.